Mamedi dumela hohle mo o mametseng ena phera ya phutsalatso ya ditshebeletso le bosebeletsi ba setjhaba mo Africa FM o le hona teng. Ke o dumedisa ka lebitso la Morena le mopholosi wa rona Jesu Kriste. Lebitso la ka ke Mmakerabetsweng Tsholo ke Mokwena wa ha Mokotedi. Ke tlo balla ditaba tsa nako ena ya hora ya ditaba tse tla latelwa ke moqapollo wa tsona mo re utlwang ka beng ba tsona le bafani ba tsona. Ha o jole Mamedi ke simolla ditaba tsena ka ho balla bohashana ba tsona. Mo Africa Radio Television e fihlela balatedi ba halofo ya milone. Ntlhakemo ya barutehi le ba Kriste ba Kriste le ba Basotho ditabeng tsa kgwedi e kgubedu. Di eme ka dijo ko sepetlele Scott Morija ho rialo bakudi ba ntseng ba khutla ba sa thuswa. Ditaba ka botlalo. Lebota la phutsalatso ya mo Africa la marangrang a Facebook mo Africa Radio Television MRTV le fihletse halofo ya milone ya balatedi ka lapele la beke ena. Lebota la MRTV le ka pelepele ka bolatedi maboteng ohle a diphutsalatso tse ngodisitsweng ka molao le LCA mmoho le mabota a marangrang a nkang ditaba ho phera ena ya phutsalatso ho ditlalehela balatedi ba ona. Mohlomphehi mohlophisi e moholo o re dipalo tsena ke sesupo sa tshepo ya Basotho ho mo Africa ba le kantle le ka hare ho naha e le setsi se fanang ka ditaba le dietsahala tse nang le mmoko. MRTV e fumaneha maboteng a WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok le Twitter e seng e bitswa X ka jeno. Tlaleho ka mokgolwane Rama Inwane. Morana Sebono moya sa bobedi sa Makgolokwe wa re o dumelana le moedi wa lenaneo le neng le hlalosa mabaka a tswetseng hore kgwedi e hlahelle sebakeng ka mmala o mokgubedu empa o re lenaneo le hantse Basotho le ba Kriste. Lekgolokwe le re babadi ba bele ba tla hopola sehlahla se neng se tuka empa se sa tjhe ba hopole ha moshe a ne a etsa mehlolo e akgang ho nesa sefako ho tlatsa dihohwana hohle a arola lewatle a ba a emisa letsatsi ho fihlela Joshua a hlotse ntwa. Ka mokgwa o tshwanang Morena Sebono moya o re Basotho ba tseba ho sebedisa tlholeho ho ruthuthana ka sefako ka setsukutsane le ka lehadima. Tlaleho ka lehakwe la ditaba. Bakudi ba sebeletswang sepetlele Scott Morija ba ntse ba khutla ba sa fumana ditshebeletso ho tloha bekeng e fetileng ka le reng dingaka le baoki ba kene boipelaetsong ba kopo ya kgwedi ya April selemong sena ya ho nyollelwa meputso. E mong wa bakudi ya phurileng leshwetla le phutsalatso ena o re o khutlile ka la bohlano la beke e fetileng a sa thuswa a boela teng ka lapele la ena empa a fumana boemo bontse bo tshwana ho se ditshebeletso. Ho le jwalo mookamedi wa sepetlele o arabile mohala a re o ka phuthehong o tla kgutlela lehakong la ditaba mme le ntse le mo lebeletse ho khutla ha se a tswile ho yona. Tlaleho ka Mmakerabetsweng Tsholo. O mametse phera ya phutsalatso Africa phutsalatso ya modimo thulare ya setjhaba ka setjhaba mo Africa FM ya Mauba ya Maubane ya kajeno ya hosane le ya kamoso e fumaneha ka moya ka marangrang le ka mohala. Setjhaba sa korokoro ha kgwedi se tshwere mosadi ya belellwang a qhadile kemaro ye a reng ke a dikgwedi tse tsheletseng. Jwale o ntse a sebedikisa ha a lokela ho se bontsha moo a tsetetseng serotswana teng ka lapele la beke ena ho rialo Manthethi Makgakge. Makgakge o re mosadi ena o re o entse sena hobane a sa tsebe hore na o tlile ho hodisa lesea leo jwang ha le se le hlahile. Le ha ho le jwalo ba se batlaletse sepolesa sa ha Mofoka seo ba ntseng ba emetse hore se fihle se ba thuse. Tlaleho ka Mmakerabetsweng Tsholo. Monna wa Tiatianeng ha le kgafola Beria o inehetse sepoleseng sa setereke seo ka pilelo ya polao ya moradi wa Morena Sekwai Tibedi ka la bosupa la beke e fetileng. Morena Sekwai Tibedi o re monna eo o ile a hlasela moradi wa hae bosung ba la bohlano la beke e fetileng mo o itseng ha mohlola ka matla moradi a ileng a leka ho balehela ba amaneng le yana e leng moo eo a fihlileng a mo selagela teng setopo sa puthwa ke sepolesa sa Lesotho. Tlaleho ka thuso Dlamini. O se o ka lefella ditshebeletso tsa Africa FM ka smartphone o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ya ha ho letho 675 le ha e se le ho akgela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona.
bamamedi ba lenaneo la mokgoro wa ditotla ka lapeng la beke ena ba utlwahetse ba sekametse haholo tabeng ya hore kgutsana ha e kgotsofale e hana le ha mohlokomedi wa yona a ka leka ho etsa hantle ho feta bana ba hae e ntse e na le dipelaelo tsena ba di buile hodima sehloho se neng se tekilwe ke batsamaisi ba lenaneo se neng se re kgutsana tlaleho ka Mmasekake Chopho le Malebohang Lethibelane ditlaleho tsa bafuputsi ba ditaba ba Maafrika FM diterekeng. Ngwanana ya sebetsang ho enngwe ya dikgwebo Tipping ha se Phephetha Batseka o fumanwe ka hara lekwa dibalamadi tshwaba le seleletse phoka ho seng hala pele la beke ena ha ho tsejwe sesosa sa lefu la hae ka ha ho ntse ho emetswe sepolesa ho ya phutha setopong. Monga kgwebo Sphamandla Chimense o re mofu o hlokometswe ke setjhaba se ileng sa phalela mokgosing ka mora ho utlwa ho kgabola ha dithunya mme o fumanwe kgaketlana e le nngwe haufi le sebaka sa ketsahalo tlaleho ka Mohlalefi Kokoropo. Moahi wa Matshaneng e ka hodimo ha Kalawe Mafeteng o sebako ka bohlanka ba lekala la tsa lehae seterekeng seo bo mo tlodisang kgati ha bolokela ho mo fa bukana ya hae ya ho yeta bo bile bo mo jajabetsa ka bohaleng. Monghadi Skhosane Heisi o re o entse kopo ya ho fumantshwa bukana ka Mmatjhe ngwahola fela ba kentseng dikopo ka mora hae ba ntse ba fuwa tsa bona o bile a tshabela ofising ya mmusi wa setereke e sa mo tswelang mosola tlaleho ka tshediso thulo. Mokgatlo wa dikoloi tsa maphele toropong ya Mokgotlong o hlahisitse letshwao le ikgethollang ho tse ding la dikoloi tsa ona e le ho nolofaletsa baji ba bona hore ba tsebe dikoloi tseo ba lokelang ho dipalama ho qoba botlokotsebe bo seng bo haketse ka hara setereke seo ka la bosupa la beke e fetileng ho rialo ga diphatlalatso wa mokgatlo Monghadi Mphepelo Makwae tlaleho ka Mohlalefi Kokoropo. Titjhere ya geography sekolong se phameng sa Makgalong ka Chasneke e re ketsahalo ya kgwedi e bonahetseng e le kgubedu e thothofetse ka la bosupa la beke e fetileng ke ha lefatshe le dipakeng tsa letsatsi le kgwedi mme seo se etsahala hang ka mora dikgwedi tse 5 ho isa ho tse 6 selemong. O re kgwedi ha e itlhahisetse kganya o bile a e bapisa le seipone se etsang kganya ha se shabetswe ke letsatsi. Moahlodi o re kgwedi lefatshe le letsatsi di na le ditsela tsa tsona tseo di tsamayang ho tsona moo e leng hore ha di fetana tseleng ho ba le phetoho e etsang hore mahlasedi a letsatsi a shabele kgwedi ha se sane ho bakang hore e fetohe mmala e be kgubedu. O re taba eo ke thuto ho bana ba dikolo le ho batho ba dumelang hore e etsa jwalo ha ile nako ya hore ba dumelang ho dihlabelo le tshollo ya madi ba sebedisa nako eo tlaleho ka re maketse busa. Ditjhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la modimo wa sona empa rona ba mo Afrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova modimo wa rona ka mehla le mehla mme ke ya kgaolo ya bonete mana ya bohlano. Momamedi tsena ditaba di fella mona ke di phethela ka ho boela ke o balla bohashana ba tsona. Mo Afrika Radio Television e fihlela balatedi ba halofo ya milone ntlhakemo ya barutehi ba Kreste le ba Basotho ditabeng tsa kgwedi e kgubedu di eme ka dijoko sepetlele Scott Morija ho rialo bakudi ba ntseng ba khutla ba sa sebeletswa Memento Homo Sig Transit Gloria Mundi Exaltate Deo Hai Phaphathwe ho latela moqapollo wa tsona mo re tlang ho di utlwa ka beng ba tsona.
thusang setjhaba ka mekgosi, e kgalemela ba boholong le ho etsana ka natjhore ditabeng tsa puso ka lentswe la Modimo. He monna mashopo ha ke mona le kgale ke bile ho ke lona etse monna boledi ho etsahala ntho ka tsona mo tshwana go ngwanaka a ko bone kgobo ya mone nona e budi ya ka ebe o rwetse ka engeketeng mamela o bapatsa le mo Africa FM sena ke sona fela seyalemoya se sebeletsang mo akofisa merero ya naha ntlafatso le ho matlafatsa puso e ntle ya setjhaba ka setjhaba ka nnete ipapisitse le lentswe la Modimo ka nako tsohle wena mo Africa FM ebile e na le boemedi diterekeng tsohle tsa Lesotho metseng le metsaneng wena bapatsa le mo Africa FM o hodisa kgwebo kereke sekolo moga kapa boitshupo ba hao jwale ke ba fumana jwang letsetsa dinomoro tsa 2764 0000 ka dinako tsohle mo Africa FM seyalemoya sa setjhaba ka setjhaba. Mamere ba Afrika metsotso e 16 pele ho hora ya bobedi re tlo qala pele re mathele ka mane ka mogosing ka korokoro ha kgwedi mo go utlwileng hore setjhaba se tshwere mosadi ka pilelo ya ho qhala kemaro ya dikgwedi tse tsheletseng jwale se re mosadi o ntse se bedikisa ha lokela se bontsha hore na o tsetetse setotswana ho kae le hore ho ntse ho emetswe sepolesa sa ha mofoka se sentse filo molaetsa hore se fihle ka mora ho mono he re tla buisana le ntate Sphamandla Chimense yeo go utlwileng hore ngwanana ya sebetsang kgwebong ya hae Dipping ha se phephethabatseka o fumanwe a se le ka hara le kwa dibala madi tshoba le seleletse phoka ho seng ha kajeno ho sa tsejwe hore na ho bakileng lefu le hae ke hofe le ka teng ho ne ho ntse ho emetswe sepolesa hore se fihle se lo phutha setopo mme re tla utlwa morao hore na ebe se fetse sa fihla na Toko mo re tla buisana le e mong wa bakudi ba neng ba ile ditshebeletsong tsa sepetlele Scott Morija ya itseng ba khutlile fela ba sa fumana thuso ho tloha le ka la bohlano la beke fitileng le ka jeno ha fihla fumana hore ha ho dithuso mme ha ba batlisisa ba fumana hore dingaka le baoki ba kene boipelaetsong mo ba ntseng ba kopa ho nyollelwa meputso re se tlo buisana ho fumana mookamedi wa sepetlele ka ha a ile a raba mohala a rabella fatshe hore o ntse le ka phuthehong mme le ka mora hore ya pele tjena le ha kula ditaba le khutlela ho yana hlile o itse o ntse le ka kopanong jwale o tla khutlela ho lona ha phutheho e jwalo e se e tswile a le mamedi ke ya ka mane ka mogosing ke late moeti wa rona wa pele ka mo ka ho mararang a MRTV ke a le mo ha hore le se le teng he mamuilwa mosweunyane mabole badi kang o sa le teng le yana ka mane ka Johannesburg o shebeletse MRTV re thabileng tsheo wa dumedisa mokete Jalani Mogadi ha e hole phutsalatso halofe milione se se le thu le sutha o mametse a le Joburg le yena le setla nthabiseng mabole badikang se ke mo badile ona reng ha hona ditlhare mo no Scott he batho ba ya sokola ga gadintshedi tsholele le bohang sephula masithati Elizabeth Mokone le bohang sephula ke o pheta ba le wena masepiso se cheche e fane bitso ba Mabele ba Afrika re ke late moedi wa rona mona re tswele pele hona le motho a neng a go mametse phutsalatso mona jole ba tseba o ka go ngola kana go nngwe ya ba mengolo ena e ikela kwana ya ba e ikela kwana ho lefela o hlamona ngotse ntho e yang ho lefela jale re ke tseta bentse thata wena Mabele ma Afrika ke tlwele motho eno ya neng a ngotse mona jale ha ke sa bona hore na hana ona itseng re ke tswele mona American ke papatso fela ke a khutla ke tlo khutla mona ke se ke na le e mongwe ba ahi ba korokoro ha kgwedi re tlo utlwa taba ena ya mosadi ya ntseng a qhala ke maro ya dikgwedi tse tsheletseng monna mashopo ha ke mona le kgale ke bile ho ke lona etse monna boledi ho etsahala ntho ka tsona mo tshwana go ngwanaka a ko bone kgobo ya mone nona e budi ya ka ebe o rwetse ka engeketeng mamela o bapatsa le mo Africa FM
sena ke sona fela seyalemoya se se leletsang go akosisa merero ya naga ntlafatso le go matlafatsa puso e ntle ya setšhaba ka setšhaba Ka nnete. ipapisitse le lentswe la modimo ka nako tsotlhe wena mo Africa FM ebile e na le boemedi diterekeng tsotlhe tsa lesong metseng le metsaneng wena bapatsa le mo Africa FM o hodise kgwedi kereke sekolo moga kapa boitshupo ba gago jale ke ba fumana jwang letsetsa dinomoro tsa 27640000 ka dinako tsohle Mme Mantete. FM seyalemoya Ke sa mo Afrika setšhaba mona he mme ka re tlo tla re setšhaba. bua moyeng. Ya mme tshwara jalo heke. Butla tshwara jalo re qoke le wena pele o tla mpha ena. Thank you. Mamele Mafrika re khutla jalo metsotso e le 10 le motso o le mong pele ho hora ya bobedi mohale mona sentse ke na le mme Mantete Magage ka mane ka ha kgwedi korokoro. Mme Mantete re se re le moyeng ke a o amohela phuseletsong ya Mafrika nakong ya hora ya ditaba ka jeno. Nna sepolesa se se fihlile moo. Mme se itse se ha kae? Mme hana o itse ke sepolesa sa ho kae? Mme e le hore sepolesa sa Mofoka se tsebe hore le ntse le se lebeletse hore se fihle ka mono ka ha kgwedi. Mme na mosadi yo ye le motshwereng ka moo o qeteletsa le bontshitse hore na o lahletse setotswana kae? No, ka mosadi o ntse re thelekisa re isa o dimo le tlase ha se go bontshane tsena re itsentse le ka theletseng ka manathu Ka ntlwaneng. ka theletseng Ka ntlwaneng a kere? ka ntlwaneng ke kopa tshwarelo Le shebile o na le bonnete ba hore hlile le shebisisitse le la kalang ka ntho le ka o khotla ka moo le ho fuduwa hore na ebe ha hona ntho jwalo. ya ka nnete ntse go kgona jalo o ntse a thotse hlile ha le jetse hore na o entseng ka sona. ke go tsena go buelela Butla wa tla mpha ena ke mosadi a ka bang dilemo di kae ka batjha ke na tla mbetsa gona o le mo di kae? o itse o na le 26 Mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Mme tsebong ya hao na ngwana eo ya neng a mo lebeletse ke wa hae wa pele? Tenne ha se ngwana pele o le ba le bana ba babedi ba fitile ka nako tse fapaneng ka nnete eno le wa boraro Ena ne le wa boraro. Ba babedi ba fitile ba qeta ho hlaha kapa ba la ka ba phela ba hlokala ka tsela tse itseng. a mo wena o la ka phela le a mo tlatamang le ena o la ka phela mme wa So jwale ba ne ba bolawa keng? ba ne ba kula Na o na le monna? o na le yena O na le monna. ba babedi ba o na le yena eno a boraro o menta sa sabile le yena Mme Atjhe a ko mo fe mohala he o tla nkaraba ho tsena tse ding. ya mme ke kopa o fae hello Dumela mme, o ntse ya hantle? Mme lebaka la hao le leholo la ho qhala kemaro ke lefe kgweding ya hao ya botshelela boimana ba hao? Mokgwa ke hore o sena mokgwa hobaneng wena o ntse o phela jwang? O phediswa ke mang? Jwale malome wa hao o itse a ke a tseba ho phedisa ha o sona le ngwana? O no mo tsebisitse hore o mmeleng? O na tseba fela? O a sa tsebiswa ke wena? Monna wa hao o kae? O ntse o phela le yena?
mme oho ntate wa ngwana yeo o mo qhadileng ka jeno o kae yo mme o kae o Gauteng o ile Gauteng a santsa tseba hore o moimana wa ngwana hae jwale o tlo reng ha a sa utlwa hore o so qhadile ke mago kapa no mo bjetsitse ke tumelana lona eo mme ke tumelana no ke sa mo bjetse no sa mo jwetsa dikamano tsa hao le yena di ntse di le ntle ha ke tsebe bana ke na phone o tsamaile neng tsamaile go le ntse gale mme le mo bona teng oho na wa tseba hore ho qhala ke mago ke tlola molao jwale wena o entse hobaneng o la fihlela jwang go qetelle o nka qeto ya hore wa e qhala ha o tsebe na o ekue ke eng bana ba hao ba babedi ba pele ba hlokahetse jwang wa pele o na kula tshwere ke o na tlotse a le nako e kae dikgwedi tse 11 wa bobedi yena o na na le kgwedi yena o na entse jwang o na tlotse ba tlhokaetse ntse o dula le ntate wa bona o no so sa dule le yena mme jwale keng ha o sa bontshe bomme bao ba mo le bontate hore na o tsetetse setsotswana sa lesea kae o mo agetse kae ka kae ka borutong keng sebakeng se bitswang ka borutong na o ba bjetsitse hore o mo agetse ka moo kapa o no so ba jwetse ke sebaka se ho kae seo se jwang wa ke sebaka se mabitleng ke eng ke le ngote kapa ke ka difateng kapa ke ka khohlong ho etsa ho jwang moo jwale o mo agetse fela ka moo kapa o mo tsetetse heavy kore o la utlwa o le jwang ha o etsa jwalo jwale ho ntse emetswe sepolesa he mme se tlo lata wa utlwa hobane o swentse tlolo ya molao o tla ha ona sokodisa o tla tsamaya le sepolesa a kere tata isa bomme le mono ba o ye le bona ka mono ka borutu mo wa khetseng setotswana teng ba se fumane mme mantete he mme o go lahletse ngwana ka borutung la tseba sebakeng seo kwana bua mona hore o lahletse setotswana ka mono ka borutung le sebile le ya teng ha mmoho le yena mme se ka bela motloela bana jelo lokela ga o hla sepoleseng mme gale bo hamme fela o ka phethela ka horeng mme re sabile hona ho ne o entse ntse ka ga mo sa holo e kwa go dinela ya mo tsa mo Afrika ka ntse go re tlolo ona ke tswa molao re sabile mme re kopa go molao go tsebetse ka ene a re tsere tseba le bo tshilo ba hae ka ka motho a nang le kgatelelo ya maikutlo ke nne a inetseng fela jele ha re bua le yena
ga ke tsebe ga tshwane ga se mo tshwanang le tlhompho re go ka tsela ka le bonne ba bagolo go tsetsa tse botlhoko ke go gona ke re e ka bona le kgatelo ya maikutlo ya mme hele jale ha bue le lona na go etsala ya mme o kwa ha ba sa fetetswe ke bana ba babedi pele ho eo ke o hlahana go nya imetsweng jwale fela ka tsebo ya lona o ntsa phela jwang wa itshokola kapa ho etsa le bang wa sebetsa e ka ne ditlame ke motho a itshokolelang ka ne ke motho ena a itshokolelang fela ntho e mmetseng ke kae o rata kae ho feta bophelo ba hae o sebedisa kgera o sebedisa kgera le motshiare tele o etsa ntho tse sadisang ya mme ya ka nne o du phela le mong ke ka la kuni ka ne o kwa bala mo tsema ka 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 e batlang ya mme ne manthethe re le bile ha holo me ho bisana le wena phusela tsong mona mme ga nne re hweletse gore sepolesa sa Mofoka se tsebe gore le ntse le se emetse ka mono gore se fihle re a lebohamme Amino ba Afrika ke ditaba tse ntseng di etsahala he ka mane ka koro ha kgwedi sepolesa sa Mofoka setjhaba sa ha kgwedi se ntse se le emetse he gore le fihle ka mono ba re batla le hile gore ba fumane ba tshwere mosadi ya qhadileng ke mago eo a reng ke a dikgwedi tse tsheletseng o re o ne a imetswe a sa tsebe gore na o tla hodisa lesia jwang ha le se le hlahile ka ha le yena ntse a phediswa ke malome wa hae ke lona lebaka leo a qhadileng ke mago ka lona amedi ga ho le jalo he ke fete ha ke sheba nako ke motsotso fela pele ho hora ya bobedi mme ke tla ke fitise dipabatso ka nqena e tla ga ke khutla ke tswa ho tsona re be re fetela moeting wa rona wa bobedi ka mane ka tiping ha se phephetha batsa le ka teng ho ntsemetswe sepolesa go se fihle se lo phutha setopo sa ngwanana ya fumanweng a se a le ka hara le kwa dibalamadi bophelo bo se bo le siyo ho yena mamedi re ke tswa le mona ke a khutla o di mahlo hora ke ya bobedi ke mejala ya ngaka mo senje le lebeletse go ke tla ukwa jwang le buela go nka nako e le nngwe ngwakwa a go mpolella gona go etsala eng mo please morena merilo a rule tšhelete ya mokgatlo motho eno o re ifa tšhelete ya fei yo morena o wela ke pelo go ba tse kantso batse ecocash e na le mokgwa o sireletsegileng wa go boloka tšhelete ya mokgatlo ka ecocash mekgatlo account go bula account ena ke mahala mme ditho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya tšhelete e ka hara account le gore na go ntse go etsagala eng o ka kgona go bona mekgatlo yohle yo o e keneng ka hara ecocash mekgatlo account ecocash mekgatlo account e fumaneha ka hara ecocash app difonong tsa Android le iPhone fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 every day everywhere. Dihwai ke nako ya ho fetola lekoke ra setla ka lwetse e tshwasitse ha re ntsheng meduma re ye masimong na thepa ya hao ya temo e na le bothata dikara tsa hao di makgome kapa le robehile kapa di nyamelletse moo ho sa tsebeng re ka o thusa ho fumana tse ntjha bakeng sa mehoma ya hao taba eo e bonolo re letsetse nomorong ya 64 ha ona letho ha ona letho ha ona letho ha ona letho tshelela ha hona letho re nelehetse sa hao re fumaneha ka dinako tsohle maseru le mokgotlong le lona ba dibaka tse ding ha re se morao na o motjha ya dilemo di 10 ho fihlela 24 o hloka thuso ka ditaba tsa bophelo haeba karabo ya hao ke e nka qeto e nepahetseng ka bophelo ba hao ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 80001111 ho fumana lesedi le tlhabollo ka tse latelang kgatello ya maikutlo tlhekefetso tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi bokgatjhane ba dilemong tse tlase ditaba tsa thari le thobalano mofetshe wa molomo wa popelo tshwaetso ya mafu a dikobo HIV le tse ding tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu se ke wa salla morao thuso ya mahala e teng le ya fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano dihoreng tsa tshebetso letsetsa 80001111
11 o emetseng gopola hore bophelo ba hao bo tla pele ho tsohle. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAC ka thuso ya PEPFAR. Na o hloka moralo kapa morero wa hao o fetohile nnete? Kopana le rona ba Express Credit ho etsa kopo ya mokitlane o fumane ditheolelo tsa 25% ho tswala ya mekoloto ho bahlanka ba mmuso. Potlaka Mosotho wa heso ka ha nako ya sesolo sena e lekane motinyane. Nahana fela o ka fumana monyetla wa ho kadima ho fihlela ka 700,000 maloti eo o tla elefa dikgwedi tse 3 ho isa ho tse 84. O ka etela leqephe la rona la marangrang ho www.expresscredit.co.ls kapa o letsetse nomoro e sa lefellweng ho 4 Express Credit, money when you need it. Mo Africa FM ke phutsalatso e thusa setjhaba ka mekgosi e kgalemela ba boholong le ho etsana kana tjhori ditabeng tsa puso ka lentswe la modimo. Mo Africa FM nkokonono ya kgaso. Mmele mo Afrika metsotso e mene ka mora hora ya bobedi re kgutlile horeng ya bobedi mo hese re le ka mora ho yona mme ke khutla jole ke se ke na le Ntate Phamandla Chimense ke monga kgwebo yeo ho fumanweng ngwanana ya sebetsang ho yona a se a le ka hara luka dibala madi ho sa tsejwe se etsahetseng ka yena. Ntate Phamandla na fane ya hao ke bitse hantle Chemese Really Ntate Chemese seng Chimense Chemese Ntate ke a amohela phuseletsong ya Maafrika nakong ya hore ya ditaba ka jeno Ntate. Ere ke utlwa pele Ntate Phamandla na sepolesa se se fihlile ho phutha setopo Oh Ntate ke dikoloi tsa sepolesa tseo tse le di bonang Oh ya Ntate ngwanana yeo o ne a sana le nako e ka ya sebetsa kgwebong ya hao ya Ntate pele a lwa ke hore ho etsahetseng ka ena Oh Ntate na ba ha ba se ba tsebile taba tse pele se ka ra tloga nna ga mo phatlalatsa mo ba so tsebe Oh Ntate jelo hore ke mmale fumang Khonyane ya Ntate
Apale ka go ja tswa ha go tsedi ka motho ya ba a etswa ka motho go tshidi ke go thalli ke di ba bana ba e di tswa le na hai ke tsmane ba ha ja re bona go go ba le di ka di go ana ke di ba di ja le ba ni ka nte di ka ba ba di ja go ka re na na bona ra na ni amla ma di bona haram di na mo di ai ka ni mo ko Yandade. ni ku ni ka ni di ai la ho mun da di ga ba ba ki na ki ra ki ko ki ra ni ka ki ko di ra ki ka ki ka ni ka la ki ni ha ki Yandade. di ni ki yo ho yo ma ho di ki mo ya go na ka ba O bolaetse hona ka kgwebong ka moo. ora e ke hona ba go di ka bo ha ba tsere ke ba tsena ra ho ka di e ho ka di o di ya ba ho ka ba di ya ba mo tsene ke ya ko ko ha go ya di ni ba ha ya ba ko na la na ki mo ba ni di ke ya ba ka ba na la wi di ya le ka mo mo ni ke la ke la ho na ye ni wa ma ke na ko na ni la ha le ni Yandade. Bona la ke di ba ha ga ya ni ha ke ba ba mo di ba ke ni ke ra ta ni le mo di bona la ke ni le ke ko ko la ke la ke ni ka na le ke na ya na ha ba u ko ale ka u pha ma ha ti ka ya la ke ka ga di khan ta ti di ga lo ne me ya le ya ba ja ke na ga ni di la khan ta ga ko la ta ni ta ni ke ga di ke ga ma ti ka ke ga u la ka mo bu ke la mu ke le ke ya ai ke ta ha ta mo ni ka ni ti ka mo ga mo bu ke la ke le ke ho na le ke le ke ka ban tha ho ka ni ni ke le ke ni ka u ni ni ke na ni ka ran ka ke la ke le ke ka ni ti na le ke ha ta ni in ka ho ye ngamma ka ta go ya ji thara ji ke ka mo ka le mo na le ke ti ji ka ta ta ran ka ni ya le ke ya bu ji ka ta ti in ke na le na ke ke le ke ti ya ta ni ke na le ke le ke ya ta ni ji ya ke le ke ni ka ta ti na le ke le ke ka pa pa na ha na le ko ni ke ni na la ke le ke Yandade. E le hore ntate Chamese ngwana na enwa ba ditoko tse ba tsena di mothuntse. Ke no ga ka ke tsana ya ye ne ya di ka mo ya ha ho di ho ga di ka na ka ya ga na ra ya le ka ha ba ya pinya ha ni go wa ya le ya ka di ka re ka he ki ka me ni ke na ti ka ba na ka la ti ha ya bona ti hen ka di ni ya na bona ni O sethunya sona se lile ka makgatlo a mararo. jwale Yandade. Jwale le setule le ho bona hore na le ka re banyane o thuntswe ho kae le ho kae mmeleng wa hae. ke ho bona fela ke le ni ke go mmeleng he ena go a le ding ya molaleng ha ke bone le fela mo a be ile ke sa ke sina ka ai ke gama ka ke mo na mo ma diana a ntse na ba ha teng ha isa le ka mo ho shi ba mo ha ba ke le go ka se pa ding ka mo go ka bona ha ke ka se mo fara ka ke bela la ka ma se ka mo na ke bona mo ba nta ba di ka Yandade. Ke ngwana na ya neng a se ka ba dilemo di kae? Masimana le ya mo mo ga yo ka ye 2004 Selemong sa ke tse 2004. jwale Ha bo ke kae? ke hona mane mo na mo ke ha ma phili Maneng ha maphelle ntse le hona Thabatseka. ke le hona phala Yandade. O jwale o na a dula hona mono a robala hona ka mona ka kgwebong. na ipila ra mo na ipila la na mo Yandade. Ka dilemo tsena tse 4 ha isa le a ntse a sebetsa hantle ho sena bothata ba letho. ai sa le ne ga ba ne di di ka le na di na na ha ti ya ba ai ka le di di ka ha mona di o e lo mo ba ne di 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 khara ya la o nya nya in ka ga ni di di ya na di ya ba ga na ga bola ya ba ga wa tu la ai le ni di di ya le ni
a ne ke ne ke tsela pele hantle ho sena eng kapa eng. Eya ntate. Ntate Sephamantla ha re phethela o ka lakatsa hore ntate. A tseba nna wa ka go ba tsela tsena ka mo ke ka ka ke le ko ke ke yena mo tsini ke ne di yena le tsala a me ke ka ke ka le tsala ke ya ka ke hore e ka ba bonta ke da ma ho tsela mo ho le bonta ke da ma polisa a me ke hawa ka ba ni tsitsa tsela ka ho ka ke go fumane ke na ho tsela ho na ha eba ha ke ka bone ina ya tsela sa ni ka bona ni ya tsela ke ka bone ni mo so ha ka lo ba le a ke ba mi ha ka tsela ho na ile ko mo ke ya ka bona ka u ka ya ra ine ni ke ni ko mo ngo ba ka o ke pole ke ni ya ba ke ha le ni ke ka pole la ni ya ne ya ka ke ya la ni ya ki ka ke na ni ya mo le o ehlile ba tlile mono ka sepheo fela sa ba tletse ngwana nna enwa fela ha ile mwana ba sa utswa tšhelete ba sa senya letho ka mono ka kgwebong hele hai ntate Sephamantla re tla boela re bua le wena ntate ha morao ho utlwa gona sepolesa se fetse sa fihla na se fumaneng setopong sa ngwana na eno re a leboha ntate. Mme Afrika ke kamane ka tipping ha seephephe Thabatseka ngwana na o fumana ho seng hona a se le ka ga le kwa dibala madi setjhaba se le sa utlwa ho kgabola ha se thunya ka makgatlo a mararo ha se phallela mono se fumana go sa lefatshe ha sa se senyeha tšhoba le se le letse phoka jale he ho ntse ho emetse sepolesa go se fihle ha se fihlile re tla tseba gona ebe o fumanwe a thuntswe ka dikulo tse kae jalo ka ha ntate Sephamantla a re ho fumanwe kgaketlana e le nngwe setjhaba sona se go se utlwile sethunya se kgabola ka makgatlo a mararo re mamedi ke fete ka mono re tlabela re khutlela ho yena ha morao ho utlwa hore na se fetse sa fihla sepolesa kapa tjhe. Ke fetela ka mane ka sepetleleng sa Scott Morija mo re utlwileng hore bakudi ba re di eme ka dijoko dingaka le baoki ha ba sebetse ba ntse ba tseka nyollelo ya meputso. Jwale ke tlo bua le mongwe wa bakudi ba bileng ka mono ba bileng sepetlele mono mamedi ya ileng a letsa a hlile le seboko hore kana jona le ditshebetsong tsa bophelo jwale o khutla a ntse a le jwalo a sa thuswa re tlo utlwa hore na kapa ebe tjhe qetellong ho qetelletse dintho di tsamaile hantle ba thusitswe ha re tsebe re tla utlwa ka yena ha le mookamedi yena ka nnete la hlaga ba ntse re fela ntse le ka kopanong empa o tshepisitse go tla khutlela ha go la ditaba hang ha kopano yeo e tswile mamedi re ke botele hacking ke papatso ka nna ha ke ntse ke lata mokudi yena yo re tlang ho bua le yana kwano ke etse jana fela ke tla khutla wesho nna ke mametse sale mo ya segao banna o mamela ka ke mamela ka maranga go www.africafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela manane wa fitileng ke dula ke le sedila ditaba tse ntšha le tsa ipetsang pele o tsho ke ka ona mokgwa maranrango ke tsho jalo mamela pitsaletso ya hao ka marangang ho www.moafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng mo mamedi mamela pitsaletso ya hao mo Africa FM ka marangrang ho www.moafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng. ha sa le motho a tswa ka ditlakana fela a sa itse tjhelete jwale ke fumane mono Mondelo dati ke kopa o ka phutho yena hore dithekiso tsa rona di qalelletse ho nyoloha ke tla fa le kunutu ha re ntse re tswela pele mme PS setjhaba se metseng se re se fumane molaetsa wa rona o feletse ka phutsalatso ya Moafrika se thabile hey ntshware ke lebetse ke PS fela re nepe puo ho tloha mmarakeng ho ya di boardroom tsa mekgatlo e ikemetseng dikgwebo le makala a mmuso e
ipapise le Moafrika FM molaetsa wa hao o anele Lesotho. Re letsetse hona jwale ho 64 ha ho letho nngwe. Moafrika FM, Nkokonono ya kgaso. Momamedi wa Afrika metsotso e le 18 ka mora hora ya bobedi. Mokudi ha re sa mo fumana jwale mohaleng. Ya re file ditaba tsena hore yena o bile mono ka la bohlano la beke fitileng a boela ka jeno a fumana hore maemo a ntse a tshwana o ntse ho se ditshebeletso. Jwale ha re sa mo fumana mohaleng wa utlwa hore na o qetelletse a kgutlile a ntse le jwalo kapa o le a qetella a sebeleditswe. Empa he la go la ditaba di ntse le suntseng go fatshe ho fumana se hlileng se etsahalang ka mono ka Scott Morija. Kgetla boela re khutlela ho mookamedi re utlwa hore na ditaba ke dife jwalo ka ha re utlwile hore e sale a ba kopanong ka mono. Ka mona ka ho marangrang Jetli o re ka mane ka bothabothe re gauhile. Na e behlile ha re ka bothabothe ka moo ntate Tianye na e hlile ka bothabothe ka moo phutsela tswe gauhile ntate. Ke a tseba tla re betse ba ifela e gauhile ke fumana molaetsa mona ka e mongwe wa babuhi ba MRTV hore ka bothabothe re gauhile. Mphompakane o re hele taba tse bohloko ruri o ngotsa ntse ke bua le ntate Chemese ka mane ka Thabatseka. Mmuso Makgotso le yena go jo lefatshe le fedile Nkone le yena re fela gele mabole ba dikang o re ka ba ngwana wa motho a mokalo o ne a tsekiswa eng e kale hele ke gephela nakong e thata. Ntate research hore selemo ya sekata ho gauha ka mabita le yena o tisa taba ene bueng ke ya reng ka mane ka bothabothe phutsela tso haiyo ntate Tianye a go hlore tisetse he le khwakhwa magale buile thiba dira le yena hore jwale phutsela tso e gauhile ka mohale suku ha ra utlwa ditaba tsa ntate kaofela ao batho ba modimo be ho etsa tsebang jwale. Christina Chai o re o ntse a bohile le ho mamela mametse le ho kae wena Christina. Manthabisa ndaba o re tjha bophelo ha kena mantswe le kaneng mme o hloka tlhabollo o bua ka mme yane yeo jwale a senga qhadile ke mago bana ba hae ba babedi ba pele le bona ba ile ba feta. Ne mabonolo phansi le no mametse a le hashedile mamere ma Afrika ke ana he ditabeng tseo re bileng ka tsona ke ya bona go sontse o batla go tshwaela jalo ka ha ke bona hore mehala e sentse illa. Mpadi mapeshwane re a ohle ngwanana yeo o etsa haletswe ke ntho e bohloko hakaka. Mamedi re ke o nke ka ngena khotso sentse illa. Mamedi dumela jwale o buletse phutsela tso ke imametse ha o bue khotso tana ga le bona Hollang jwale ntate ga le bona ka mora hao fela wa e utlwa ntho eo hollang jwale ntate ga le bona ka mora hao anda achi ako kwale ntate mamedi bele ha ke tsena ho etsela hona le ntho e ntse sansalla morao mona phutsela tso e ntse salla morao mona ha ke re keng ka momamedi ha ke tsebe ako kena mamedi go utlwa hore na e be ya tla kena mona ntho ena ntse tla nne etsa hale ka bojwa ho etsala jwang jwale mona ako re tutlwe momamedi khotso ke dilo ga bona ka jwa dino a o hlakile ba le ntate ya le bona ke hlaki ya ntate ke ne ke le mo ke deng ke ile tsa basadi bana ba gona le bagadi ba go go ba di ba tloela o fene tsamase ya hle o ipotsa ba ka go rena mosadi ha fene thawana o go etsa la mpilong ya hae ha go fola gore yena mma ha ka ba mo fete tsa o tsetsa pele mo ha go tuma mme mosadi ya ka reng o bola ile ngwana go ka bo ba di tlhabele se go bana re ha tsena o tsetsa ngwana ka ntse re le teng re bana mo fa mo ba ta ka la ka ha ba monne o hana o pidisa go no ha o bua ka gona ile ga mahu ile ga mo pidisa mo le ngwana wa hae ha ke ba tswe mona hle ya le bona o no tla no etsa tsola monna ha mona o ndate na wa khale ba handa tera le bona momamedi dumela nne ka mala tsuku putsa tsa hae ke ta gaowa
e qeta ho kgawa hona jwale sa ntse o bua le ntate jowe o ya mme mme se sa fela ka ga leboga mme ha e se godile le bolele re jetse he santsa ba utlwa he ba lokelang ho bona gore ntho di nepaise mo mamedi dumela Kgotsa mme a nna wa ka o mmolaile mme dade nna wa ka o mmolaile mme ha ke utlwisise na o reng he mamedi o hla o tshotse fela o ba o nyamela jwale ha ke utlwe na mme wa hae o entse jwang mamedi kgotso nna moanya ndade ndade kgotsana goba jale ke ngwana wa pele ko a bobedi o tlotse ga nke kgato gore a bone gore bana ba tlhaba ke bothata o keteletse jale ke eno a lo seneka setoswana le wa ka tseba mme o mo go tsela ka seo a bophelo ba e botlhe sankane gobane jale wa o kwa o tlo sokodisa o tlo etse mong gape galela lo mo e tsena nteno ka nnete nna ne mo go tsela bophelo ba e botlhe ampa bo bolokwa bona seting sa thabollo a tla hutsa go dije monyana o tla tla bolleile di a le bongwana ke a leboga tena ledi mamedi ka mane ka maputso le teng motho phutselatso e qeta go kgaoha moseme wa mohlakwana o re maputso phutselatso e qeta go kgaoha e se kgaole dibakeng tse ngata ke eng jwale ba haeba hona le bakudi ba ile ka baya ka mane ka Scott Morija ba ke ba hlae mona le bona ho disa kapa ho tlatsetsa mokuding eno eo re jwale re seng re sa mo fumana ya itseng disebeletso ha diyo ka mono basebetsi ba ntse ba tsa kanyolelo ya meputso haeba o tseba taba jwalo lona mamedi ho hlae mona o tshora ke le kae ka mono ehlile ke nnete ha hona disebeletso ka mono mamedi kgotso ndade ke mo fuke kama fiteng ndade mo fuke mmang ntsunyane ndade ke ne ke bua ka ene ya passport na ke buile ka tsona mo hantse ke qapolla ditaba a ke a mamela ena qetela ha o bua hore ho na le di-passport ndade eno ha ke a qoqa le monga yona ya ndade ena taba ke tla o tshwara ka kgwedi le tsaneng ho lokile ndade tanki ka go tšheletsana nyebe ke ka bele mo mabedi kgotso ndade ntate modudi ndio mna mangwe ba ngwane ndade mang modudi ndade ndade modudi ya ndade ke rile di dipesela ka mona ka go ke mane a ba do mo ka ba do ba gini di mbang ba bola ba do mo ko ga ira yi te le ngwane bo ka ai te le ngwane wa ke ka ba ka go ho wa mbona ara e ba bola ngwana mo gaiti ata yi dile ke la o bona hana ka tele ke ya la o ha ba ta mo di ba di ke di bona empa se ba kata ho mothunya bele ya ba ha ba inkele ke ngwa go ne ho thunentse dutse fela ka mo ne se ba dilo go tsa ba di ga ni ane se ba sana mo ne dawa o ba ne ba di ba ya ba di dilete bana bo ko ba ida ba thola ba ba ho ba nya ba le o kwa ka le ba go ma dia tale le ngwa ke a leboa thank you ndate mo mamedi kgotso media ndade le di sala ka nne ke ndade ka tsoma ja wa ringe jemme ndade ntlatseng wa tsela ya ke na le kgwao ye kgolo ha ke le bane le banna hana jwale ke ke na le kgwao ye kgolo tsona hobane ha e ba rona jwale be ke nyone na se ke ba sa di ba tshekang supa ba bola ibe be ke ngobotwa la go supa la be ke sedide o fikela la go supa la be ke na la go supa le na la maobana ke ba sa di ba supileng ka ofela na ha o sheba ke tso tse ntse di pa ke banna ba
motsatsi wa dina gobe e le nne gobaneng ga sa tshireletse setšhaba se bana basadi ba bantse ba borawa ga e sa le re lebelela kwane a go betsa tlhophobotšha tlhophobotšha ke enana wele kena e tswetse basadi taolong gao basading ba bolawa ka tsela mofuta ke monna ke ano bolaile mma ya lengwana a ba selaga ke monna ke no selagile ngwana maobane go ntse bua ka tabena o sengwe o selagoe ngwana ke banna ke bana ba tswetse mosadi matla mono ba mo thuntse ba mo bolai gao mme ga o kwisise gore ka nnete go ka tshireletsa bana ba ka nnete le ga ntse re bua ke na ga tseba gore re sentse re le television ya hore re thabiswa ho bua hore re tobe ho le nnete ka lebaka la tuno la mokati wa tunagolo ka nnete hona ha se to ka nteng ya basadi ka bantse ba bona go tsela mofuta o teng tlhophobotšhe ha e tshele yona o ka tsireletsa basadi ba ntse ba bola ke hangata fela tsa banna ba ntse ba tsamaya ba ya gauteng kwa ba zo sebetsa bona ba emeletse basadi mo hao ai kona mme wa ka ya bana mme ha ka tsere makoko na tsanya ka phire ka basadi bana ka banna ba ntse ba bola ba basadi ka tsela mofuta o teng ya ntate ge a lebohanda te ntlatseng ke ntse mme wa ka ntate na metsi Mamedi metsotso e 29 ka mora hora ya bobedi. Dumela. Nna majira. Ntate. Le jwala la yena le mbane wa sana le signal tele. Ntate. Sona tangi na semo mwana nda za jiwe. Sikaje ko ta daje wo ne baje so jira ke so wo ya wo le ga. Kalo nda bana wa wala nga so wo ye. Ko na twa wa ko ta wa biru ma wona me ma ji agari. Wale aba isa dogena se bo va suni be haga ji nya masa ko e sha ba dwana ba je dogena de su dum ne into wan ga ba uba ko ni kana ga bo na bana ba mu na wan ga so ko sai ko jale go wa jale bo handade kamana ka ho marangrang a MRTV ke le bitso le le ngotso ba Medi ore o tswa ka skote hona jwale ho ntso sa sebetswe ho hang memakia o tswa ka mono he Mamedi o tswa sheba gona e hlile taba ena eo rena re fumana ka mokudi o jela senga sa fumane he mohale nna ke nnete ya ka nete o go tswa hlela ka mono jwale o hlile o fumana ga e hlile o ntso sa sebetswe ho hang mo Mamedi dumela bana ba ke itwa hantle ntate nna ke a dada magele ga tuwantse go kgotsa ka go balantse go kgotsa ntho tse tsara ngwana tsena ya kono bere e tseka ka tsena tsa dipolayano tsena tsa batho kana ke ntho tse itshiwang ka bomo a tsa ga o ka thola o le motho itseo ka keteletse go ke motho yana maparamente go ke yo fa motho letsatsi le go go taba tsa batho tse botsa mantle mo na bangwe parlamenteng go be le ene e tse o thusa bogokwe ena ha e sa amoete ya go ha go bana ga ona mmuso o fila ka ba tsidong wa thusa ka bena dipolayano ga o fela mmuso ne ntse kena ntse tloella go ditšhelete ya go ditšhelete ebe tabe ha le bona ka tlo e gola jwa ke me ka moto re parlamente mola o e fitisa hantle mela ko ho na le ntho ngwe jang ka go ka mona gona hantle mela o itso e fitisa ha o tla thokgotse teng le sotho mo ha ta mo ho bua kwa thata ka re tsamelo mo nya batho ke mela o e fini o thu e fitisa ha ka ntse e tshwanela tsela ke di be le magolo a mahlano di be le ke tse pedi tsamao ye ka ntle ke tse pedi tsamao ye ka ntle ke ke hantle ke mela o e fini e fitisa le sotho mo haiko o thata go teng sotho mo a tsena ke phamitse matso go tlhong ha ba batla go ntate bona wa maparamento e tsamela e hle dipolao tsena tsa batho nna ke keteletse ke re ke moriana wa bona hona ke moriana ho ga ona ntho e ka tlholwang e ntse kana ya ba e tlholetse ya le bo re ke sele bana ba sumya ke ya le mohanda te magele danke me ke ya ndate Mamedi metsotso e 20 le metso ketela Ina je da dade ke ba wa mona ke go tsitilo go le tsotso na go ndade go dikile ha o finyane tsena go le tsotso le na le go di tukulu tse mathabeng sola go bane le na le go nna go tswa teng ka go tulo le sebaka se go tsela mo sona na ga ke nne wa ka banna ba tswetse ba sa di matla ke fela maparamente a mabedi a bonne ke bana mo ba teng ke ba
fela ga ba utlwisise o ka namolela sona setšhaba sena se ke tiketseng go no ke tikela go fa gore ebe ka tsela mofuta o ke banna ba tlo tswela basadi maatla teng go ke tiketso yona ntho mme wa ka maoba mo go ketekile a khona nna ke nna taba yona kore ke tlile ga ke tlo e tloela bitsong la gobane ga ke tshireletso bane go teng nna ke a lelekiswa ke ga ke a tlhaselwa gagolo ae ke ge ba bang ba soka ba tlhasela ga ke tlhoke gore ba tlhasele bitsong la gobane go tlhasela ga o monate ebile ga o bobebe o tsela motho o gwa nako e telele go ka bolawa mme wa ka batho bane ba ntse morego o molelele go ka qeteletse ba ya ngwanana eo ba yo mofinya gona ka moo ke merego e fale ba e rega kwa dikgwedi tsena o tlhakwana gore re tla kenagang eo re kenagang eo mme go lokile ntatemong a sebaka o sa le teng ke tikwa e ne ke tikileng